Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu si lian sang puya. Chief Minister Puzoram thangan Mizoram le namchan nan tu laka ma doi o an chu thiang lova an chu ngai don heklo ati. Deputy Chief Minister Puton Luyan mi puite harsana turin sarkarin chia khonatum lova. Dan omsa nuaya chia thataka pek ero khole tui thate dan turani ati. Prime Minister Narendra Modi chuwin khan Jakarta a ASEAN India Summit Voice of Hinale East Asia Summit Voice of Period na atel. G20 Summit Theng Turin New Delhi ain pe to khatto. Chief Minister Puzoram thangan Mizoram le namchan nan tu laka ma doi o an chu thiang lova an chu ngai don heklowati. He thui voina Aizawl auditorium ma Mizo Students Union General Conference Voice of Ni pakhatna ahman puina asoya. Chief Minister chon khowelaram ral mong bertejingami Mizoram nei tu ni hlujia chu ngai to fo turani ati a. Tun naya Mizoram chevela boina le harsana tok u nauten. Khamuang takamut mu an tu a an ni tin nun an man thena tur Mizoram aron pan le. An be se ang nge ral muang anom mek chu an hu ti soin Mizoram in ane ang remna le muan na tlon ting nei ve thei be se in thenom state le ramten. Mizoram lam hi an hoi thina Aizawl anon bepop thina ni ati. Chief Minister cho Mizoram tana huai sen takalo be to tu ta hnung zui zel turin mi puite soma. Mizoram le nam chu pathian in Mizo te apek ani thule mangai tak en kol tura zirlai te po adu thua soi ani. He huna hian The Ladies Organization te chuan Myanmar atrangaral tan te mangai le do taka Mizoram in alo tuam hloma wang an lom zia tarlan na le khapui chu Chief Minister hne na le Central OM hnen an hlana Mizo Students Union General Conference Voice of ni pakhat na hi nimena tanga nei tanani a naktu kheng a don ani. Akasvani lungnei bot sai G20 campaign chu vein khan lungnei Salem venga Sinot Mission Center a lungnei Government College Principal Poiles ro thanga hova manani. He hun hain Akasvani lungnei Head of Program pubiak chungnga chuan inlom na thu soin radio chu thudik puannan alarin tlakani ati a sarkar lai puin G20 thul hla pong tura aring chu alomom hleni ati. Poiles ro thanga chuan khowelaram house atelna G20 a Indian President ni na achelve lai takani ti soin tuna hian mishing nuna tana poimo zong alo boy pui tani ati a radio thu pon thudik in ngana ani fo thua soibok ani he hunai lunglei Government College atangin Assistant Professor pani PB Lorin Zolile pulal thanmoe te chu abi ka thu soi tura rod ni in anni hian G20 trobul le one art one family one future ti mangin thuan soya zai thiam te zain G20 campaign a hian lunglei Government College a BA Political Science zirlai te ba ka sombik then khatte antel ani. Deputy Chief Minister Puton Luyan mipui te harsana turin sarkarin chia khonatum lova dan omsa hnoya chia thataka pek ero khole tui thate dan turani ati. He thui voina khozol zu chief venga Deputy Commissioner of State Tax Pisa honna Deputy Chief Minister hian soya Puton lue chuan Taxation Department chu sarkar tana sumlalu tu department poimo tak ani angin sarkar poina ngai poimo ani ati a sarkar kumliam ta sangni somni pathum chunga cheng viable che sangkha somni zet chi anna khom thei chu ropuya ti thua soi ani. Deputy Chief Minister chuan Deputy Commissioner of Tax Office chu Khozol District fu kekim zel tura thilpoimo tak ani thu soin district mi puiten sarkar anrin nakal tanga an chu ani ati a Mizoram sarkar chuan mani kut ko inge intodel tumin hemi konga mumal zoka indel bol kalpui nan Resource Mobilization Department thara din thua soi bokani. Deputy Chief Minister John Khozola District Office tam takhon ani to ti soin District Local Administration Office DLAO le District Transport Office DTO hontuma malak mek ani thu ta langa Revenue Department po mumal zoka akal theinan sarkarin ma ala mek zelani ti bok voin ve khan Deputy Chief Minister hian Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan Rusa 2.0 noesak Government Khozol College Academic Building tharle Staff Quarters a hong ani. Prevention of Corruption Special Judge Chuan Chingchi Village Council 10 Niza in hlona poisa an mandan chungchanga thilfel lo omapuna Anti-Corruption Bureau SCB in achuina case an thelu chu hnol saka chuinon le turin lok ayukta le SCB te ashriatir thudon danin he case a hian Chingchi Village Council masaten MGNRGS atanga mipui tho khom andon cheng noi sari sangro zali ani line Village Council thar hna cheng noi ni sangkha zanga somnga pakuan hlana abak an summan le an hatho ain millo na sa hle nia soin chui fi ani theinan Village Council President Chanchinthar
pulal nun moi chuan FIR a thelut ani chingchip VC te sum man dan hi preliminary inquiry a thil diglo nge alana wangin special court chuan anticipatory bail an dilna po alo hnol sak to a case ayo chuan he thu boy hi a chui nu a thu boy siam sakna chan tling omlawanga in court a case ti top dilna closure report at heluta court chuan thil diglo nge alan sia wangle chui non le tha ti wangin order siam ta ani heti lai hian not van lai phai village council 10 college fanatana mi puisum thokhom MNRGS sum anda man diglo nia soi chungchang chuina thu boy ta na case iowin closure report at helu chu court chuan apom sak thung ani Higher Technical Education Minister Dr. Alal Thanglin chu Mizoram chu India rama lekha thiam tamberna zinga telma se Mizo te thiamna ada Aizawl wani ati he thui voina nili chung otur Women's Polytechnic Aizawl WPS Silver Jubilee lomna huna man puina minister hian soya minister chuan sarkar na indai sen ani lo wangle state ele barin ma ason zolnan mani kutkoi ezon nate private enterprise thode po anachang thriat zela thati thuasaya Mizoram chu India rama lekha thiam tamberna zinga telma se thiamna ada Aizawl wa ezon na kongsang sanga tlengsang tak tak tundin hun aya tamjok mi anom thaya medical field le thil dangdanga mi puima mona pusutura mi thiam le ron tlak mizoten an ne nan chanlak atulani ati minister chuan Aizawl smart city project noya women's polytechnic tan classroom chen khat thom thana tur sum da ani thua soya higher education changklung jok siam tura mala kani dan po sen state sarkar university din tura mala kani thua soi bok ani Social Welfare and Tribal Affairs Minister Pulorin Oman namnun phungle zerang vonnun konga theitop so zel tum thua soi he thui voina sarkar le Ministry of Social Welfare and Tribal Affairs noya National Education Society for Tribal Students Nest Mizoram Aglavia Model Residential School EMRS Society le Social Welfare and Tribal Affairs Department Mizoram Trunk of the Boss Second Mizoram State Level EMRS Cultural and Literacy Fest Sani Somni Pathum MZU Multipurpose Hall Boss Emhan Puina Soya Minister Chuan Thule Line Thilati Thei Thule Mi ngai to na chena athak nok thei thua soya Thule la wangin indona le inremna Mizo history angai po mutur omti soin kal khom te chu namnun phung le zerang te za puilova choi nung zel turina cha a namje rang la nun phung hlo chu nam bozi ani ti soin Mizo namje hum him na chu bidang ko ta omni rovin Mizo mi puite ngei mo phurna ani ati Rural Development Minister Pulorot Kimachon niza in lona Mizoramin atho thada wangin sarkar le puipoin adu sakbi kani ati he thui voina cheng noiza samru pakhat singruk sangni senga sakre ek block development officer pisa honna minister hina soya minister chon ripuina takara RD department thoktu tele khotang hruai tu te thona zara BDO office no building tharpali le project director office pathum hon the ani chu lomamati thu soya rai ek chu khol jimi ta na ko tur thatak ani angin self help group mangin kongsong sangin ezon nalama mason na om the nge be se thu soi ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi Chawain Khan Jakarta a ASEAN India Summit voice om hinale East Asia Summit voice om pre na atela tu soin Prime Minister Modi chon ASEAN to India Act its policy in ngana lungphumani ti soin Indian Indo-Pacific ma alak na kalpui meka ASEAN cho poimo hleti a khovel chimlam global south ramte chatun aya o chona saturina sombok ani East Asia Summit a thu soibokin pumodi chon India le ASEAN kara Indo-Pacific ma thlir ti hlotlin na turte tarlangin court ma thira ASEAN chu alapi beraniti a thohona tha jok nei tura zalen le inhong taka Indo-Pacific tho ho puya asombok ani G20 Leadership Summit theng tori New Delhi pe to khat to a khovel ramsang sang shuai tu te aron theng chana Mauritius Prime Minister Pravin Jagannath le Nigeria President Bola Ahmed Tinubu te New Delhi ano theng to a voinlama shuai tu te ano then belzel ani Indine tan tu G20 Summit tan hen Delhi Police chon ven himna khau takin an kalpuya Central Armed Police Force National Security Guard le Indian Armed Forces 10 ven himna lama an pui bok ani Chanchinthar chati topna na tang pui Chief Minister Puzoram Thangan Mizoram le nam chan nan tu laka ma doi o an chhuwa thiang lova an chhuwa ngai don heklawati Deputy Chief Minister Puton Loyan Mipui te harsana turin sarkarin chia khona tum lova dan omsa hnuya chia thataka pek ero khole tui tha te om dan turani ati Prime Minister Narendra Modi Chawain Khan Jakarta a ASEAN India Summit voice om hinala East Asia Summit voice om pre na atel G20 Summit thang turin New Delhi ain pe thokhat to chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani